Iyo operation twayikoze neza irarangira, biba ngombwa ko nanone RPF ifata icyemezo cy'uko tuwithdrawinga tugasubira inyuma. Ibitero by'inkotanyi biva ku Murindi ngira ngo murabyibuka hafi ngira ngo kugera Kigali, icyo gihe ngira ngo babona yuko bikomeye cyangwa se inkotanyi zikomeye zakomeza zikagira Kigali, ngira ngo haza kuba imishyikirano, nabwo yaje kwemera yuko haba imishyikirano. Mu duce twose twagezwemo n'urugamba rwo kubohora igihugu, nta na hamwe hasigaranye amateka akomeye kandi aremereye mu mitwe y'Abanyarwanda nk'ahitwa ku Murindi w'Intwari. Hari muri perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Habaye ibirindiro bikuru cyangwa se hayi komande ya RPA Inkotanyi, ndetse haba n'icyicaro gikuru General Headquarter y'umuryango wa RPF Inkotanyi mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Ndetse n'ubu iyo uhageze uhasanga bimwe mu birango by'ayo mateka. Rero hari hihariye, gusa twe icyo tugiye kugarukaho si ukongera kuhavuga, ahubwo tugiye kukubwira uburyo aha hantu haje kugera mu maboko y'ingabo za RPA Inkotanyi mu bitero byiswe ibyo kwigarurira ibice bya Byumba, byabayeho nyuma gato yo kwigarurira ubutaka bwiswe agasantimetero. Iyi ngingo yo kwigarurira ku Murindi ndetse n'ibice bihegereye nibyo tugiye kugarukaho mu gice cya 4 cy'ibiganiro byihariye twabateguriye ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ndizera ko buri wese yamaze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bimugeraho ku gihe kandi mu buryo bwihuse. Ibiganiro benshi mukomeje kutwereka ko mukunda, mbahaye ikaze no muri iki ngiki. Nyuma y'aho ibitero byo kwigarurira agasantimetero byari bimaze kurangira, umugaba w'ingabo za RPA Inkotanyi icyo gihe yari Major Paul Kagame yari afite ikindi gitekerezo cyari cyihariye. Icyo niko kandi kazi yari agiye guha abasore be bari bamaze kugaragaza ubushobozi bwo guhangana na FAR. Mu buryo bw'amayeri y'intambara, umugaba mukuru w'ingabo yari akeneye kugarura agasantimetero yari amaze kwigarurira, kandi yagombaga guhita bikora ako kanya mu gihe ingabo za FAR zari zicyakira ukuntu zari zimaze gutakaza intambara zitsinzwe mu buryo busa n'ibyazitunguye. Ubwo rero ingabo za RPA Inkotanyi zari zigiye kwerekeza mu bitero byiswe intambara ya Byumba. Nk'ibisanzwe nk'uko twabigarutseho kenshi, kugira umugaba mukuru wa RPA Inkotanyi ngo afate icyemezo cyo kohereza ingabo ze ahantu runaka mu rugamba, yagombaga kuba hizeye neza kuko yabaga afite amakuru ahagije. N'ubu ngubu yahaye amabwiriza bari bashinzwe gushakisha amakuru, bohereza abatasi bajya gutata bimwe mu bice bya Byumba bamuzanira amakuru. Aha hari mu mpera z'ukwezi kwa 4 mu 1992. Abatasi bagiye gushakisha amakuru muri iki gice barabinararibonye, kubera ko iki gice cyagombaga kwitabwaho mu buryo bukomeye kandi cyarimo n'ibirindiro byinshi by'ingabo za leta. Ibice byagombaga kugabwaho ibitero harimo umujyi wa Byumba, Kivuye, Manyagiro, Gishambashayo, Gatuna, Kaniga ndetse na Murindi. Aha hose harebwe neza uburyo bwose ibirindiro by'ingabo za leta byari biteye, haba mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'umubare wa gisirikare. Raporo yose imaze kugera mu biganza by'umugaba mukuru, yahise abibona ko noneho ingabo ze zari kugira icyo zikora. Gusa kuri iyo nshuro hari harimo indi mibare yihariye, kubera ko nubwo hari ibice bya Byumba byagombaga kwigarurirwa, ariko hari n'agasantimetero kagombaga kurindwa kandi cyane. Rero kuri iyi nshuro intambara yagombaga gusaba byinshi. Muri icyo gihe umugaba mukuru w'ingabo yohereje batayo 6 mu bice yashakaga ko RPA Inkotanyi yigarurira. Izo batayo zari Yankee yari yobowe na Komando Nyamurangwa Fred, Charlie yari yobowe na Komanda Kiza Wilex, Alpha yari yobowe na Komanda Kazungu Wilson, Oscar yari yobowe na Komanda Turagara Augustin, Hard Delta yari yobowe na Komanda Kayitare Vedaste,
ndetse hakaba na batayo ya 17 yari iyobowe na komanda Kareba. Muri izi batayo eshatu, muri zo iyitwa Oscar, Delta na batayo ya 17 zari zifite inshingano yo kugaba ibitero ku kigo cya gisirikare cya Byumba mu mujyi, ndetse izindi batayo za Yankee, Charlie na Alpha zari zifite inshingano zo kugaba ibitero mu tundi duce dutandukanye. Nyuma y'aho urugamba rwa Byumba rutangiriye, izi batayo ziyongereyeho batayo ya Bravo yari iyobowe na komanda Peter Bagabo. Ibitero by'Ibyumba byari biyobowe na komanda Twahirwa Dodo nk'umugaba w'igitero. Ibitero bimaze gutangira, batayo za Delta, Oscar na batayo ya 17 zahise zigaba ibitero ku mujyi wa Byumba. Ubwo niko ku rundi ruhande batayo za Yankee, Charlie na Alpha zarimo zigaba ibitero ku tundi duce haherewe ahitwa Kaniga, Gatuna. Ubwo yo byari bibaye ku nshuro ya kabiri, ndetse n'ibitero byagabwe ku bindi birindiro byarimo ibya Manyagiro, Bungwe, Gishambashaya na Kivuye. Mu guhangana n'ibirindiro by'ingabo za FARD zari mu mujyi wa Byumba, batayo 2 za Delta na batayo ya 17 zarashe ikigo cya gisirikare cya Byumba. Ubwo ni mu gihe indi batayo ya Oscar yajyanye n'izindi muri iki gitero yo yari yagiye gufunga umuhanda wa Byumba Kigali, Byumba Gatuna, mu rwego rwo guhagarika ubufasha bwose bwari kuza gutabara ingabo zari Byumba. Ndabashimiye, reka nizere ko mwamaze gukanda subscribe. Tuzagaruka ku kindi gice cy'aya mateka mu nkuru yacu itaha.